Ndagusuje kandi nizeye ko umeze neza ahantu hose hatandukanye. Wowe ukunda ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel yanyu yitwa Imboni TV, njye nitwa Jabo Marashi, ndizere ko umeze neza. Hanyuma tugiye kujya amakuru agezweho, tugiye kujya mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hari umugabo umwe wakatiwe imyaka 500 ari muri gereza akayifungwa. Gusa hari kwibazwa uburyo umuntu adashobora kuramba imyaka 500 ariko we akaba agomba kwimara mu gihome. Ntibizwi niba napfa n'umurambo we uzakomeza gufungwa cyangwa se abana n'abuzukuru bazakomeza gufungwa imyaka kugeza igihano cy'imyaka 500 kirangiye. Turaza kureba byatewe n'iki kugira ngo uyu mugabo afungwe imyaka 500 ayikatirwe muri gereza byamugendekeye bite. Ariko kandi muri kino gihugu hari andi makuru menshi yuko hari abapolisi bagera kuri 6 bakoze ubutekamutwe bakambura abantu miliyoni zigera kuri 15. Ni abantu basanzwe barinda umutekano w'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva. Abantu bacingira umutekano w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwe muri bo 5 muri bo ndetse 6 bagiye bakora ubutekamutwe biba miliyoni 15 abaturage babateke imitwe. Tugiye kureba uko byagiye bigenda, ariko dore kuri iyi ngiyi umugabo wakatiwe igifungo cy'imyaka 500 mu rukiko uburyo ki agomba kuyifungwa. Uko byagenze rero mu gihugu cy'u Burundi, umugabo yakatiwe gufungwa imyaka 500 ari mu gihome cyangwa se muri gereza. Nk'uko byatangajwe, urukiko rw'Imwaro mu Burundi rwategetse yuko umupolisi witwa Osiesa Irankunda yuko uyu mupolisi agomba gufungwa muri gereza amezi 600. Aya mezi 600 ahwanye n'imyaka 500. Imyaka 500 uyu mugabo akayimara mu gihome cyangwa se mu igororero cyangwa se muri gereza. Ngo agomba gukora ibi byose mu gihe yaba ananiwe kwishyura indishyi y'akababaro cyangwa se y'akayabo kangana na miliyoni 100 z'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo mu gihe azaba atabashije kwishyura miliyoni 100 agomba gufungwa imyaka 500 mu gihome. Uyu mugabo kandi yakatiwe gufungwa igifungo cya burundu, hanyuma kandi akanishyura indishyi ya miliyoni 100. Mu gihe adakoze ibyo byose azamara imyaka 500 ari mu gihome. Uyu mupolisi rero byamugendekeye bite? Uyu mupolisi wakatiwe iki gifungo cya burundu ndetse akanacibwa iriya ndishyi yose y'akababaro byabaye nyuma yo guhamywa n'icyaha ndetse no kugira uruhare mu kwica umuntu witwa Nestor Nininahazwe. Uyu mugabo yarahazwe cyane ku izina rya Gasazi wapfuye cyangwa se wishwe n'uyu mupolisi. Uyu Gasazi ubuzima bwe busanzwe bwa buri munsi yarasanzwe ari umumotari wikora akazi ka buri munsi. Nyuma ariko yishwe mu ijoro ryo kuwa Pasika kwa tariki ya 4 Mata 2026. Uyu mupolisi rero Iradukunda wari usanzwe acunga umutekano muri Paruwasi ya Kibungere. Iyo Paruwasi iri muri komine ya Kibungere. Uyu mupolisi rero yafashe uyu mugabo aramurasa ndetse uyu mugabo ahita ahasiga ubuzima. Bivuga yuko rero uyu mupolisi yasanze nyakwigendera ku kabaro yanyweraga agacupa. Rero aho uwo mugabo ari kunywera agacupa amusaba kumusomyaho ku ntama akanywaho. Gusa ariko uyu mugabo Nestor aza kwanga kumusomya kuri rya cupa rye, ndetse Nestor yanga ko basangira ku icupa yari yiguriye. Nyuma yo kumwica yahise afatwa arafungwa ajyanwa mu igororero, ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Gitega. Ibikorwa nk'ibi ngibi subwa mbere mu gihugu cy'u Burundi kuko hagaragaye ibikorwa byinshi by'ubunyamaswa ndetse n'ubujura bukabije muri iyi minsi itambutse. Izindi nkuru nk'izi ngizi kandi mu gihugu cy'u Burundi ni uko abapolisi 6 bagiye gutekera umutwe umugabo umwe bakamuryoza bakamurya amafaranga miliyoni 15. Ni abapolisi basanzwe bacunga umukuru w'igihugu cyangwa se Perezida Ndayishimiye Evariste, bamucungira umutekano. Bamwe muri bo 6 muri bo bijanditse mu byaha by'ubugome bajya kwiba abaturage. Uko byagenze rero abapolisi bakekwaho kwiba ndetse no kwambura abaturage. Aba bapolisi bacunga umutekano w'umukuru w'igihugu. Abapolisi rero 5 bo mu gihugu cy'u Burundi baherutse gutabwa muri yombi nyuma yo kwambura umuturage witwa Nyandwi Gerard amafaranga agera kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Bivuga ko n'abapolisi basanzwe bacunga umutekano wa perezida w'igihugu. Umuvugizi wa polisi w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurikiye aherutse gutangaza yuko abapolisi bari 6 gusa ariko umwe muri bo yaje gutoroka asigara 5.
abapolisi bamwe muri bo bagiye bambaye impuzankano cyangwa se imyambaro y'akazi ya gipolisi, bagiye kandi bafite imodoka ya gipolisi cyangwa se iy'akazi, bari kandi bafite n'ibirango byerekana ko bari mu kazi cyangwa se by'akazi. Ikindi kandi bateye urugo rw'uyu nguyu Nyandwi uherereye i Bujumbura niho atuye, bamuteye ku itariki ya mbere Mata 2026, bafite ibintu byose byerekana ko ari abapolisi, imodoka y'akazi, imyenda y'akazi, imbunda n'ibindi byose byerekana ko bari mu kazi n'umutekano w'igihugu. Bagezeyo babwira nyir'urugo bati wowe ngwino tugende, baratugutumye. Nuko bamushyira mu modoka yabo bari bazanye y'akazi y'igipolisi, baramuherekeza n'izo polisi zose baramujyana, bamushyira hagati yabo, bamushyiramo hagati, baramujyana mu modoka, bamugejeje mu mujyi rwagati. Nuko baramubwira bati wowe urashakwa n'urwego rw'iperereza kubera yuko nirwo rwatugutumye. Ati rero dukurikije uburemere bw'ibyaha twumvise ushinjwa, ushobora no kwicwa. Ati twumvise ibintu ushinjwa bikomeye cyane, birakaze, ushobora no kwicwa. Niyo bapolisi babwiraga uyu muturage, bamutera ubwoba bwinshi cyane kugira ngo barebe niba hari icyo bamuvanaho, bamubwira amagambo nk'ayo ngo akomeye. Uyu mugabo Nkurikiye yatangarije abapolisi yuko nta mafaranga afite, kubera ko bamwatse amafaranga agera kuri miliyoni 20 z'amarundi akoreshwa hakurya mu Burundi. Baramubwira ngo duhe miliyoni 20 tugutorokeshe bitaraba ndetse uhungisha amagara yawe. Nuko ati kubera yuko urukiko rw'iperereza rwatugutumye, ati nutadaye amafaranga bitarabe ibyo turagushyikiriza urwego rw'iperereza rwatubwiye ngo tukuzane, kandi amahirwe menshi uraza gupfa. Undi nawe ati ubwo nibwo yabwiye aba bantu ati kugeza ubu nta mafaranga mfite, gusa mfite 500 gusa by'amafaranga y'amarundi, sinzi niba muyemera. Aya mafaranga barayanga, baramubwira bati cyakoze gerageza ushakisha ibishoboka byose, hanyuma turi n'icyo twagukorera. Nuko uyu mugabo atangira gukora epfo na ruguru, ahamagara inshuti n'abavandimwe, batangira guterateranya udufaranga, umwe aguza mugenzi we, undi aguza, undi ashakisha aho yabitse, bakusanya miliyoni 15 bazereza b'abapolisi. Abapolisi bamaze kuricakira baramurekuye aragenda, baramubwira ngo genda, turavuga yuko twakubuze, turabwira inzego zatubwiye ngo tukuzane ziperereza yuko twakubuze. Nuko bareka wa mugabo arigendera, baramubwira yuko rwose bikemutse. Umuvugizi wa polisi yasobanuye yuko abapolisi bamaze kwakira amafaranga, babwiye Nyandwi yuko bagiye kubwira abashinzwe iperereza yuko bamubuze. Nuko baramureka yisubira iwe mu rugo, ajya mu kazi ke gasanzwe ka buri munsi. Ku itariki 10 Mata, radiyo yo mu Burundi yitwa RPA ijwi ry'abanyagihugu yatangaje yuko andi makuru yaturutse mu nzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi avuga yuko abapolisi bateye urugo rw'uyu mugabo Nyandwi ari bamwe mu barinda umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi yuko bamaze imyaka myinshi bakora ibi byaha by'ubwambuzi, ndetse kandi ngo nabo bakorana muri ubwo bujura. Nk'ubu ngubu barahari benshi, ngo namaze kugenda bafatwa bamwe muri bo. Iki gitangazamakuru kandi cy'abarundi kivuga yuko abapolisi barinda Perezida Ndayishimiye bakoresha ubu buryo, bagakora ubujura bwinshi cyane, bagakoresha imodoka z'akazi, bagakoresha imyambaro y'akazi, ndetse mu bikoresho bakoresha harimo imodoka zitwa V8 pickup ndetse n'imbangukiragutabara zikunda gukora iyo mirimo yo gukora ubwambuzi nk'ubwo ngubwo. Ndetse kandi bikaba ari ibintu bikunze kubaho cyane mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko si ubwa mbere bibaye. Abenshi bandagenda bambaye imyenda y'akazi, imyenda ya gipolisi, bafite amapingu, bafite imbunda, bafite imodoka ya gipolisi, imyambaro ya gipolisi n'ibindi byose biranga ko umuntu ari mu kazi, ku buryo umuntu baje kubwira yuko atumwe cyangwa se baje gutera ubwoba adashobora gukeka ko abo bantu ari abatekamutwe, bityo agakora icyo asabwe n'umutima naba atagishije inama, akumva ko kuba yatanga ayo mafaranga cyangwa se yakora icyo asabwe n'izo nzego z'umutekano ari ngombwa cyane. Bityo icyo abaturage basabwe bakagikora kugira ngo barebe niba nibura barokoka uwo munsi. Abapolisi bafashwe bafite amapeti mato, gusa bikekwa yuko hari umuntu ukekwa cyangwa se ukomeye ushobora kuba abatuma muri ubwo bujura bw'ubwambuzi bukomeye cyane. Bikaba byaratumye bamara igihe kinini cyane babukora ariko ntibafatwe. Bikavuga yuko uko umuntu afata imodoka y'akazi, imyambaro y'akazi n'ibindi byo mu gisirikare byo mu gipolisi akajya mu kazi no kwiba abaturage,
batazi aho ari, abapolisi batazi ngo imodoka y'akazi iri heri gukora iki, abo bantu bakamara amasaha menshi batazi bari gukorera, ngo bigaragara ko hari umuntu mu buryo butagaragara ubari inyuma cyangwa se ubashyigikiye, bityo ngo hari umuntu utagaragara ariko ushobora kuba abafasha ariko ntanabatangire amakuru cyangwa se bosi wabo mu buryo nyakuri. Gusa umuvugizi wa polisi we yavuze yuko n'abapolisi bakoze icyaha ku giti cyabo, bityo ngo bazahanwa ku giti cyabo, ntabwo hazahanwa polisi kuko ntabwo yari yakoze icyaha, ngo hazahanwa nyiri gukora icyaha kuko niwe wafashwe, hazahanwa uwakoze icyaha ku giti cye gihanirwe, nta wundi azahanirwa. Bavuga yuko ibindi byose bitekerezwa ngo bitaramenyekana neza nk'uko byatangajwe. Hanyuma rero mu minsi ishize nabwo hakunze kugaragara amakuru yuko hari abandi nk'aba ngaba bacunga umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyangwa se bakunda kwita imbangukiragutabara, nabo bakora ibyaha nk'ibi ngibi, bagenda bambaye umwambaro w'akazi ariko bagakora ibyaha nk'ibi ngibi, haba kwambutsa abaturage bitemewe n'amategeko bakabamutsa imipaka, haba gucora cyangwa se ubucuruzi butemewe n'ibindi. Bikavuga yuko rwose abantu mu gihugu cy'ubundi mu nzego z'umutekano bishobora kuba biterwa n'ibibazo bitandukanye, nk'uko mu minsi ishize abantu barwana mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bumvikanye ko bafite inzara, hagatekerezwa yuko bishobora kuba ari agafaranga kadahagije muri izi nzego z'umutekano cyangwa se agashara gake, bigatekerezwa yuko bari gushaka andi mafaranga y'inyongera cyangwa se yakabitugukwaha ku ruhande ko kuba bashaka kuri iki babaho. Hanyuma rero njye nitwa Ajab Marashi, mwakoze cyane kubana natwe, ibiganiro byacu kuri iyi channel birakomeza. Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.